Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Libya. Libya liqhubeka lisiba indawo yabayadinga imisebenzi eEurope ngokucapha ulwandle lweMediterranean. Niger. Inkulungwane zabafuna ukuyadinga imisebenzi eEurope bagcwele edolobheni leAgadez, kodwa uhulumende usemise ukuthwalwa kwabo osekucunule abenza lumsebenzi. Algeria. Abaphathintambo beFrance le-Algeria bahlangana e-Algiers lapho abakhulumisana ngezokuthengiselana lokuqeda udaba lwe-Libya. Nigeria. Abalimi labagoli benhlanzi abachithelwa imizi ngabahlamuki beBoko Haram babaleka bathi bafuna ukuphindela emakhaya ukuyaphathisa ngokudla. Kwanele bakithi okwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa.